дуруд ҳамватанои азиз, рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Умедворам як рӯзи дур аз короно дошта бошен. Далер Эмомалӣ ҳастам бо шумо ва бовар дорам шумо пайгири саҳифаҳои мо дар Facebook, TikTok, Instagram ва YouTube ҳастен ва аксар видеоҳое ки мо нашр мекунем мавзӯъҳои иҷтимоиянд ва ин навбат мо як мавзӯъро пайгирӣ мекунем ки рабт дорад ба санаи 11 октябр, як воқеаи бисёр муҳим дар ҳаёти сиёсии кишвар ки ман фикр мекунам ба ҳаёти иҷтимоии кишвар ва сокинони он бетаъсир буда наметавонад ва ба ҳамин хотир мо пайгири ин мавзӯъ шудем. 11 октябр чӣ сан аст? Биёед аз ҳамватанои азиз мепурсем. Рафтем. Интихоботи президент. День выборов. Интихоботи президент. Выборы президента. Сана интихоби президент. Интихоботи президент Ҷумҳурии Тоҷикистон. Саломат бошен ва маъни ин маъноиро дорад ки маркази интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва васоити ахбори оммаи кишвару хориҷ кори худро дар ин самт карда истоданд ки мардум аллакай хабар доранд ки 11 октябр чӣ сан аст ва акнун биёен аз он номзадҳое ки имсол худашонро пешбарӣ карданд ба курсии президентии кишвар ки аз миёни чанде аз номзадҳо номзад аз ҳизби демократ аз тарафи маркази интихобот ва райпурсӣ ба қайд гирифта нашуд ва ҳамчунин номзади алоҳида фаромӯз Иргашев аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ва ҳамчунин номзади худпешбар сабти ном нашуд ва 5 номзади дигар сабти ном шуданд. Инҳо ҳам бошанд аз ҳизби халқи демократии Тоҷикистон, ҳизби социалистии Тоҷикистон, ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон, ҳизби аграрии Тоҷикистон ва ҳизби коммунистии Тоҷикистон. Ва биёед аз мардум мепурсем ки аз ин 5 номзад ки ман ба таври ихтиёрӣ бояд бигӯям ки номзад ба мақоми президентӣ Эмомалӣ Раҳмон президенти кунуниро аксаша чоп накардам, чун ин даврае ки президент роҳбарӣ дорад кишвар аксари мардум бо ин акс ошно аст ва ба ҳамин хотир ман ин аксро интихоб накардам. Биёед бибинем ки ин 4 номзади дигар оё мардум мешиносад ё не. Рафтем. Ягон чӣ намешиносад? охиронгӣ шавинед дар байни як аксмон. Амин? Намешиносен ягонташон. медонед ки ино раисои ҳизбан ва номзад ба мақоми президентиам. Медонам, ҳамин ҳар чораш вай номзадишон мондагаам. Вале намешиносеншона. Ному насабшона намедонам. Чӣ барномаҳо пешбарӣ кардам? Ягон телевизорда дидам ки ҳам барномаҳошона гав задан, лекин намедонам чӣ гуфтагиям. Аз намояндагии кадом ҳизбан ино? Якташ аз агрария. Кадомаш аз агрария аст инҷо? Намедонам. Намедонам. Якта аз аграрӣ будааст, вале намешон. Бо аз кадом ҳизбо будааст? Коммунистӣ. Хоб дута. Яктаи дигаш аз вай демократии халқӣ вай Президенти кунунии мо. Аҳа. Вай якти дигаш аз вай бо чӣ буд? Халқи демократия чикали вайш. аз социалистӣ нагуфтем? Социалистӣ. Бале. Ман халқи демократиро барои чӣ пешниҳод кардам ки барои президенти кунунии мо қариб ҳамагӣ мешиносанд. Ман гуфтам ки номзадои нав мешиносанд ё не. Шумо то ин вақт дар чанд интихобот иштирок кардем? Ёдтон ҳаст? Акид ёдамда нест. Чанд интихоботи боша ман иштирок кардам. Номзадои пештара фаъолтар буданд ё ин номзадо фаъоланд барои байни мардум баромадан? Рост шагум ман аҳамият намедиҳам. Фақат ҳамин чегум вақти выбори президент шуд, ҳамон вақт медонам ки кия выбирад пешниҳод кардам. Шумо барои худтон аллакай интихоб доред? Уже ҳаст. Барори кор ба шумо. Нет, я не хочу, честно говоря, не Пока знакома. помолчи, посмотри лучше. Вот это из какой партии он? Нет, это я не знаю, честно Не знаю, говоря. да? Нет, А вот нет. это? Это тоже не знаю. Это тоже не знаю, да? А это? Не знаю, может быть, это Пинжикенский, вот кто-то хочет Пинжикенский какой-то, хочет тоже себе это самое, как его. Знаю, один из Бадахшана, один... А это из какой партии? А этой партии, честно говоря, я не знаю. Я, кроме своего президента, никого не знаю, и знать не хочу. Ага. Намешиносем. Намешиносем. Хоб дигариш? Намешиносем. Намешиносем? охиронгӣ шавид. аз ҳамин 4 нафар ягонташон нашинохте, на? шумо ин номзадо ба мақоми президентиан аз ҳизбои сиёсӣ медонед номи ҳизбошон ақалан? номзади худтона интихоб кардагиан аллакай? барори кор. А вы знаете, кому из них или нет? Нет, честно говоря, не знаю. Ну, я знаю, что вот это Ленобадский вроде, да? Я не знаю, он род откуда, он кандидат президента, вот поэтому я Да, спрашиваю. ну кандидат в президенты.
президента. мы бы да? хотели Советский Союз обратно. Да? Да. Чтобы мы все вместе были. Самое главное. این ها این حزب کمونیست نام نصبشه برنامه‌اش آشنا هستین نه خب دیگریش این وای حزبی اصلاحات اقتصادی آها حزب اصلاحات اقتصادی یک بار بله درست گفتین این رستم وکیل با حزب اگراری حزب اگراری این حالمی حزبی اصلاحات وای این نفر حزبی از همه فعالتر برای که انتخابات 2013 دام بود این نفر حزبی اصلاحات اقتصادی نام نصبش نمیدونه حزب سوسیالیستی تاجیکستان شما برنامه‌های همینا که شناس هستین یا نه نه ما وقت نخوردم هم خیلی اخبارش نویدم کشورشون شما نامزد ارزنده خودتون دارین الکه سلامت باشین اما شما همین نفرا رو میشناسین مادر جان شما چی یگان نفر شما میشناسین اینا رو اینا بگیرین یک بار ببینیم بسازین کی هستن اینا نمیشناسین سلامت باشین شما همین 4 تا عکس که هست یک بار ببینین که کدام از اینا رو میشناسین و اینا کی هستن اگر بشناسین اینا نشناختید نشناختم نشناختید خب ایناش کی نه روز ایناش نه نشناختم ایناش نشناختم اقلا میدونه که امسال با نامزدی به پرزیدنت از کدام حزبای سیاسی نامزد پیشنهاد کردگان نام حزب اقلا شما نامزدی خودتون برای خودتون انتخاب کردگین خوب کارگی از برنامه اینا هم شناس نشدین ندید چی برنامه دارن برای آینده تماما یبا این نامزدو وای نامزدو پرزیدنتی با مقام پرزیدنتی ها یگان نفرش نامون نصبه که نام حزبش میدونید شما نی راستی گپ من وای سیاسی به تماما وای ندارم توجه نداره برای چی توجه ندارم برای اونی که من علاقه عقیده سیاسی هست بله و با کی نامزدی من میدیم علاقه هست خب سلامت باشین و انجام گزارش نوبتی ما بود باور دارم که در سنه 11 اکتبر شما فعالانه در انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان اشتراک میکنید ما موضوعهای دیگر هم پیگیری میکنیم از جمله اینکه آینده این کشور از جوانان است ولی همه نامزدها نسل بالاتر از 50 موضوع این که آیا این حزب‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند یا نه برای چی برای که سر از سال 2011 بهار عرب ما میدونیم و تا امروز در بلاروس شبکه‌های اجتماعی چی سهم دارند در همین دوره‌های انتخاباتی و بخصوص تجربه دونالد ترامپ و این موضوع را ما پیگیری میکنیم پدرود خودتون احتیاط کنید و اگر از این ویدیو خوشتون آمد تگمچه عالی مونید خوشتون آمد تگمچه پایین مونید نظرهای تحلیلی و انتقادی بنویسین به حقارت و به دشنام زیرا تحقیر و حقارت و دشنام از این ویدیو پاک میشد